amase batamburizano mwabazana basya bali ya timu y'abazani 12 aba She Cranes abatorino kuza omuri Wales na Bungereza okweta mu mpaka z'emizano y'emikago omumpaka za Wales test hamwe na Vitality Nations Cup. Ogwatuye naitwa ahatimu asharwaho abo butase mutindo gw'okubakwetaga bitu amurundogu omutendeki Fred Mugerwa amutorine kumutwara Omuzaano gym. Mbadde nga nkola nnyo okulaba nga I make it on the national team. Nenge ebiseera ebisinga bampita nga bantema, but this time around nkoze nnyo nenkakasa nti nombeerako ku list ey'abatambula era nga ebiroto byange ebisinga kuba njagala mbe nga ndabika like nga nfuna playing time emala era nga wenagifuna ngenda gikozesa bulungi in that bansporting abebweru. Batamburiza omukishayi nabasa kuba nazana nkomutebi kandi omwazana nkawinga kandi omutendeki Fred Mugerwa yajyauna kugenda omwanya gwa Nora Lunkse otesirwe abazani 10 bakuzana omukani biza kwegita hari Mary Nuba amuna na Hanisha Mohamed abari kuzana mu Bungereza okora timu y'abazani 12 kandi timu nayo kuruga omuyihanga amwerwa wicheji ya maseta amulesenge kisinza yakizumulesa ku timu nonti kubanga asobola kuzanya nga shooter ate nekirala nti ne kuwinga ataka asobola okuzanya kulensonga nti abazeva winga ataka betwina abasengo obungi bampi abana biza kweta mu mpaka ziri kutandika 210 kusi 13 okwezi oku omuri Wales nabwanyuma beta mu mpaka za Vitality ezikutandika 2020 mpaka 2027 by'okwezi oku.